Аман эхлеген олықтауға уран тарбақтақ Ольга Артемьева балаған айыттан бәе жылатын тернен жоғыз ательерінна. Истеннен нәхлене сақағынан из бары көрінген итенне таңа сөрімөнін емен орыр. Кеннеки салларга амма кинигер тус сакаска таңа сөрөмөнүгер истенер жоноксаанагыяна бир туспак халга болбута. Маныха дер жон бей жылаларын териннен сакаска ара сөңөн оңороллор. Кинилерден бирдестеринен аммалоктоого Ольга Артемьева жырыктаах болу кининнеңүө көмөлана жогус ательеринна. Мен бәм урут береммедим. Анал иделяақпен. Гынан баран жарыктан матагым, атын сиринен жарыктан, атын хиргүлеләбидим. Бу кеннеки сананаммын жа аранабын демин, сананаммын бағанабын толуруктаақпын демин аранным. Ата халгы баран ем, буларнар әлбәқтер, булан әлбәқ идеялар давалар. Ольга көмө үбүнен истенер массыына көмө материалларыланы үлетин сагалабыт. Күхөрү жон серге кыстыкка кирерге оңостона таңа сап өрөмөнетеллере бит. Заказ кирер, заказ үксүн замоколары тыйта, стан кытчатағына кыра динек бытаққа өлелер кирерлер. Үксүн штора кытчатыйта, постельный белье туга арас тынник. Мен оттун үксүн туақпын эти ремонғара қайықпын барабын. Индивидуальный емелабын, то есть индивидуальный ден халада тигейте, платье тигейте. Аммал угар жырыктаах болу кининнеңүө быйыл 19 киһи бэйэ жылатын терэммит. Кинилерден 11-е кераңара күн бүгүн араас кайысхага үлелир. Араналларыгар боланы бэйгиттен сүүз бэйхэн тыһынчанылаллар. Онан тойдурунан жаланларынан хаалдылар болады. Бу 19 киһибиттен бэйхага үксө 11 жактар. Оны тыя хылынан деңе бэйхэ холора петте хергечү бай түгөн түбесте диһаныбыт. Овощеводство да бар, пчеловодство да бар. Огону үйрөтерге жарык, үтү переработка, парикмахер. Субу курдук бэйэ жылатын терэммит жона саңа сүүрэннери киллерен сайдар аяр тутар багалаах. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Саха телевидениете, Амма.